Musi vhaofisiri vha States SA vha tshi khou ḓilugisela u thoma na zwa vhalo ha vhathu vho fara dzi tablet zwanḓani. Thaidzo ya network ndi yone yo lengisaho u thoma mushumo wa vhala vhathu mukano wa Beitbridge phala Musina. Ro thoma slow nyana ro vha na problem dza network nyana kha side eno ya Musina. Zwi nga tou vha maybe kha area yeneyi network i tshi vha i poor mara zwa zwino things have picked up ri khou thoma u shuma zwavhuḓi ri khou kona u vhona uri ri ḓo ita progress yavhuḓi. Musi thaidzo ya network yo no tandululwa vhaṅwe vha vhadzulapo vho ṱaisa zwa uri zwa u vhaluwa vhathu zwi ḓo thusa vhukuma. Nga nḓila ine nda khou vhona nga zwina ndeme kha mbalo vhathu uri ḓivhe uri afhanoni kha shango ḽa vhoriṋe ri vhangana uri ri kone u thusalea. U bva ṋamusi vhashumi vha mbala vhathu vha zwigidi zwa 13 vho bva hune vha ḓo dzhena muḓi nga muḓi mona na vunḓu ḽa Limpopo. Musi zwo ralo fhethu dzula vhaaluwa ndi huṅwe ha hune ha ḓo dalelwa uri navho vha kone u vhaliwa. Muḓini uyu a ho ngo vha na mushumi wa vhonala afho ngomu. Vha States SA vho khwaṱhisedza uri zwoṱhe zwi mugwalani kha mushumo uyu wa mbala vhathu ya ṋaṅwaha. Kha muḓi uyu a ho ngo vha na mushumi afho we a vhonala. Vha States SA vho khwaṱhisedza uri zwoṱhe zwi mugwalani kha mushumo uyu wa mbala vhathu ya ṋaṅwaha. Projects such as the census and where you have the biggest mobilization of resources in peacetime, there will always be some challenges, but it's nothing that we haven't anticipated. We have anticipated, for example, that COVID-19 might be affected at the project during enumeration, and we have put measures in place to ensure that both the respondent as well as the field worker remain safe. We are very, very confident that we will get everyone counted in the census. Mualuwa wa miṅwaha ya fusumbe mbili vho Edward Porter vho ṱuṱuwedza vhaṅwe vhaaluwa ngavho uri vha ḓidzhenise kana u shela mulenzhe kha mushumo uyu wa u vhala vhathu uno ṅwaha. I think it's something very, very good. So everybody knows how many people are in South Africa and how many of them are really South African citizens, not incomers. Vhashumi vha ṱoḓa u ita zwigidi zwiraru mona na vunḓu iḽi vha ḓo dalela miḓi yo fhambananaho u ita mushumo uyu ngeno vhaṅwe vhanzhi vha tshi khou lavhelela u tholiwa.